mu banyu no mu byanyu ya mutera imbere umwaka ruheze wari umwaka w'amacungu amarira ariko ubu ni umwaka w'umunezero gutera imbere mezama ibirenge mutigita nuko gusa manurana manageri wanyu nuko abahamaera y'amabajaje mugaca mutigitugwa mukakubitirege mukatera irege kuva mukaza mukaza mutunukira mayasho vuge bro Ndirashanda mubaze ukuntu wari warasenze none oya nturi muri competition gusenga sivyo nambaye kingaragaza ko ndumusenze ibi reka banaga ibi kingaragaza ko nasibiri ishapure reka kuba wambaye ishapure canke umusaraba siko bisigura kusenga ya imana ni ikintu gitangaje nako mepo mama impano y'umuntu niyo business yiwe ego na office impano yo kubaza nkuko ya mbere je nabayita basutwa abajournalist eka data wera ni umwaka wo kukiza amagwara ni umwaka wo kubohora abarenganijwe eka ni umwaka wo gukemurira ibyari byarakemutse mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye ko uyu mwaka wa 2020 ugiye gukora amateka kwihuriro TV kuri Mijo Talent TV eka no ku yandi marezo sosio mu izina ryawe ryera. Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Yes, nagarutse. Hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Rena urabona DJ nyene ucebaza ati mbega uno musi akora wenyene. Habe namba uno musi fise umutumire rero yagize amateka yakoze impinduka muri entertainment y'u Burundi. Ndibaza ni wamubona nawe araza kuvuga ati big up sana salute cameraman washa kubereka umutumire wacu uno musi yakoze amateka menshi yakoze byinshi muri entertainment. Yes, wamaze kumubona mzee. Yes, 2020 arabwira ati ni fire kuri Mijo Talent TV. Kora subscribe gusa wirabire imiriro. Vipi sasa papa? Salamu saladi salame ndakwifuriza mu mwaka mushasha mu kazi kawe ukore Imana guteza imbere ya wongera ukora akazi neza butima ibiganiro abana bariya cyane nuko ati bataratangura gutera imbere kugira muronka ama views murukira ama views so metu gusa Imana ndakwifurije akazi keza n'umugisha mu byo ukora byose no mu muryango wawe ya nifuriza n'abarundi kazi n'abafanzi ba Mijo ya ba Mijo Talent TV ndayifurije umwaka mushasha n'umugisha mu banyu no mu byanyu ya mutera imbere umwaka ruheze wari umwaka w'amacungu amarira ariko ubu ni umwaka w'umunezero gutera imbere dukora dusenga nyene ya kandi ndabifuriza kugira subscribe nimba mufana ibikorwa ndundi gira subscribe kuri Ihuriro TV niyo muvyeyi niyo nkoramwo ya niyo ibigejeje hano ya yataba Ihuriro TV yataba Big Boss ngabo wa Miss Simba ndi gukora ikiganiro ya byose ndabishima ya mugira subscribe kuri Ihuriro TV mukurikirane filme ziko zira cana ko ziryoshe zigisha hariyo bita Mario hariyo bita Urugo hariyo amakomedi aryoshe yigisha twenza nawo bushavuye nkaramba agiye kumba ya mwisho utegerezwa gutwenga nukuri na journaliste yabyara twenga kuko yumvise rambura kuko n'umuntu adatwenga ya mudukurikirane kuri Ihuriro TV muvyeyi sumba zose mu TV online ya ico nico ndayita kuko ya irubashwe niyo TV nyene yatamwe kuza mu Burundi ya so turabishima mwebwe nyene mubwira subscribe ati tuvuye kuri Mijo Talent TV tuje kuraba ya seri watubaye yama dufashanya tukora dusenga ubonye link ya Mijo Talent TV kora subscribe kandi uyitore uyipartage uyishire no kuri stati ubonye link ya Ihuriro tora subscribe
ugira subscribe nako mu itori ugiye kuri ushire kuri status Facebook Instagram hama dutezanye imbere ntimugiye jahusi mu Sheikh Sami muzo mubikoze mufashije jewe nimuzo mufashije ihuriro muzo mufashije jewe ariko naje ndi umwana wa ihuriro ariko muzo mufashije kandi twese na ihuriro na Mico Talent TV aya yes we gonna be fire ndakubwira ati uno mwaka wa 2020 ni fire ni kamanda akubwira ati umwaka ushize yaramarira menshi yari umubabaro tukiri ngaho nyene brother unapendeza sana big papa ya ndashima Uwiteka ya uko nasa muri 2020 uko ubusa muri 2020 urabona kara akantu kahindutse umva ni gushanja tu yakera bari vyakera tu no mu maso nucu bibona gusa nimburi kuri akurikirana Mico Talent TV urabona ko kamanda yahindutse sana sasa mukorogo Miss Bipaga y'umukorogo nta n'amavuta nisiga ubuntu bw'Imana gusa nubwo bunsiga ni fresher tuza amafaranga menshi kura muri fresher zo muri Yesu Kristo haleluya n'amafaranga menshi kuva kwa Miss ya kwa big boss ya yes kamanda wavuze ati umwaka ushize wari umubabaro bega icyo naco gikwiye kukipa ya so umwaka uheze na urafise kahise uyu mwaka uheze kari kahise kacu kaje nawe ya ndazi ko umwaka waronsemwo ibintu wifuza byose ya nimba ari umwaka ngira ngo ndabizi wahemukiwemo mu rukundo numva ko ari umubabaro ya nuko kuko tugiye mu mwaka wo gushima Imana idutwenze umuntu umusheri mwiza yaba umusherazi Imana ibintu bizi ya no mwaka wa 2020 urumva anyifurije umusheri mwiza merci beaucoup papa nabeda kwifurije kugira mariage muri no mwaka wa 2020 kwavuze ati uno mwaka no wimigisha 2020 kamana zokora mariage amen uravyemeye ndavyemeye mariage ya kamanda izwa muri 2020 sema ikintu cyose nukwizera akanwa iyo katuye karakira utakiye metu ntuba wemeje ibyo ubarateguye ndabyakiriye kuko je ndanemere Imana yes kamanda umwaka wa 2020 nako urarangiye mbega niki wagusigiye cyangwa se nikiye kintu ukavuga ati kabisa ebana iki kintu umwaka wasubira inyuma no gihindura ya umwaka metu nibyo kunda ko umwaka twosubiza inyuma gusa reka tuje muri umwaka mushasha hama hari ibinenge muri 2020 muri comedy ndahakosore ahari ibinenge mu kazi nkora ndahakosore niyo mpamvu aba subscribe muri mudukurikirana ya mushira commentaire kuri video no kuri video mushize ko commentaire ituma duhanu mwamukomora duha message hano hari faiblesse tukikoresha yego yes kamanda je nashaka kwanza haraka video gato yanabonye kuri account yawe wifuriza abantu umwaka mushasha unabaza ati kabisa ndashaka umbwire ikintu kitagenze neza mu ruhande rwa comedy kugira ngo uno mwaka wa 2020 ndagikosore mbega feedback zaje zimeze gute abafanzi bakubwiye yuko byapfiriye bakubwiye kugiye gukosora iki muri uno mwaka wa 2020 yani urinze ubimbaza sitadire ko warabisomye je narabisomye ariko shaka kuvuga imbere y'abakunzi ba Mico Talent TV kuko waranditse waravuze ati shaka mumbwire uratanga nomero zawe za WhatsApp uvuga ati shaka mumbarire ahantu uno mwaka wa 2020 tugiye gukosora barambyiye ati mu mwaka wa 2020 turashaka filme yawe kandi filme irahari si imwe si zibiri si zitatu filme zirahari metu inguvu nari mfise muri 2020 sizongeye gukoresha muri 2020 niyo mpamvu nashaka barabimbariye bambye ati ahubwo gira kuhaje nyinshi cyane uduhe ngira ngo ku munsi uduha metu kandi benshi baranyandikira yaba WhatsApp ya Facebook tubakambira nukuri kuhaje kuba baragarutse no mu ihuriro twarabiryoherewe twarabyishimiye nukuri byinshi sino bivuga nyene ndabiheze gusa barampaye kuhaje barampanura nyene nkuko nyene arabantu nyene ya
yego. Yes, wavuze ati baraguhanuye mbega Kamanda ikintu wemereye abafanze muri uno mwaka kuko urashaka kuvuga ati uno mwaka wa 2020 kubakunzi banje cyangwa se kubakunda ibikorwa byanje uno mwaka ndabemereye ibi nibi mbega Kamanda ni kihe kintu yemerera abafanzi biwe babakunzi bakunda ibikorwa vya Kamanda bamwe batibagira gukora game cyangwa se batibagira kugira commentaire ku gikorwa cyawe mbega uno mwaka wa 2020 bitega iki bitega ibintu impinduka nyabaki ku mukinyi wabo afite impano bavuga idasanzwe ko burya impano ari ikintu gitangaje impano ni ikintu gitangaje nako mepo mama impano y'umuntu niyo business yiwe ego nawe ufise impano yo kubaza nkuko mbere je nabayita basutwa abajournalist metu muno mwaka bitege byinshi korabo bitega amakorabo bitege bitege amafilme bitege amakomedi eka no mu bastari bose je Kamanda nje nticaye ntabyoroshe mu mwaka 2020 wala uyu mwaka wa 2020 no mugisha kuri jewe muri byose sinabikubwiye man yego Kamanda je adakoza amaguru hasi umva no kuguruka tu umva Kamanda ahindutse kigabasha igisiga yego igisiga kica kija hasi igisiga rero kica kiba rero ihuriro TV canja hejuru y'igisiga tukaguruka metu gusa Kamanda atabyoroshe nukuri inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye icyo usabwa nugira subscribe uno mwaka kabisa Kamanda wallahi ivyo wemeye nawe utabikoze abafana ba Kamanda mwavyumvise 2020 yemeye amafilme kugira kitu atabikoze Kamanda n'amakorabo amafilme utabikoze 2020 abafana ewana muzontera inkonzi nakumwe Yesu Kristo yabwiye mugore yari Rahabu yaravuye ku gusambana baca ababwira uzi wese katarabikora na rimwe natori buya mutere nane ntiyabuze n'umutera numwe ahubwo najere muzoce muntera amabuye je ndavyemereye c'est vrai we gonna be fire 2020 tukinga Kamanda burya wowe uvuze ibintu byo muri 2020 Kamanda burya worase ndasenga none baba nasenga nari gwanshitse mu mwaka wa 2020 Imana imezagira n'ibikorwa byanje mu ihuriro nkabikora neza ndasenga kandi no mu kubyuka simbyuka nimene kwa nzira senga burya ibisenze arya ibivuze ati dawe twese ndindi uyu munsi nibashire kwimbugita ego kumba imene yabiye ibisenze bisenze vraiment inkoko arya yo arya rero bihejeje inkoko ibivuze ati data wera uvuze gute ajya ku uri urumva inkoko kazina ivyo bigira isa isa inkoko kazina inkoko kazi ukurize urumva igume arya rero bikira ajya bavuga ngo igirite oh no igirite iragira akantu ko muri rarant urumva akantu iragira ukumva nyene ikimenyetso nyene nk'umuntu afashwe n'igisi kabisa mbega Kamanda reka tukire kwanza muri entertainment cyangwa se kuri film ndundi cyangwa se kuri comedy ndundi tukiri ngaho nyene brother mbega mu mwaka wa 2020 ku ruhande rwa film muri rusange mu gihugu cy'u Burundi ubona vyayimeze gute mbega byari bishimishije cyangwa se harabaye mutunenge kugira ngo kuko ugiye kuraba uza gusanga abakinyi bo mu Rwanda barafise ico baturusha yes unasikia sikia ucha wala ucha bro vipi bro man wewe bro bro vipi wala ucha ma bro turi mu gipindi bro wait uyu mujama namuheruka muri 2020 niyo mpamvu namufite ibisho sana sasa alore mwajyaye Noel bro oya Noel Kamanda nta nawe wamukoreye umujama oya wapi ndagusiga sasa araguchore sasa wala uva sasa ona ujama ni umujama wa Kamanda yari jyaye Noel mwaka mushashi ndi mu kiganiro man turi mu kiganiro araguchorera bro aragukorera Noel ndibaza abakunzi ba Mijo Talent TV umva Kamanda warikoranye Noel bonane nta musi numwe mwigezemo wapi anambwira ndamurindire n'ahantu ndamurindiriye yo ntagusanga yo ndamusanga hayi ubwo ari kumaramara
niyo mpamvu sinagize ibishobisho nikawushe nyene Profita kora kamera. abaja ndazama imbere c'est vrai ndazama imbere rabizi Kora kamera. Reka ndamuvumbishe nawe nyene. Reka gusa unye n'umujama wanje c'est vrai twari kwa muri 2020 n'umuntu tukorana akazi tukora akazi mu ihuriro ni n'umutama unyari muri huriro TV unyari mu ihuriro kandi ari mu bantu batanguranye yakoranye na Kachameni Darcy nyakwigendera bro mwarakoye na Kachameni niyo mpamvu nakubwiye ati nami imbere y'amakamera niyo mpamvu ambwiye ati turi mu kiganiro brother yakoye na Kachameni brother ako tukiri ngaho nyene kwanza gatoya mbega ni kihe kintu wibukira ko Kachameni Darcy Kachameni Darcy ngira no musikasivuga ati kabisa ebana kakaboro c'est vrai ndafise ifoto twifotozana nyawe turi muri hotel ahantu twashikiye iraje rambwira ati brother Freddy shaka tugifoto ndi mukuja muri Amerika nzokunukira amadolari menshi araza mu maguru yanjye arakubita posta nakira postere selfie iyo foto ndayibonye ndumva mu mutwe umengo c'est vrai yaransezeye ego haize imisi mike ndishimba ngo yapfuye nta nindwi yaheze camuga ati Amerika yagiye kweri yaransezeye c'est vrai kandi yarambabaje metu twese niyo nzira ego kabisa brother recent peace commander twifuze tuzomubona tundabesha big twese turi banyakwigendera ariko tuzomusanga ahera kwa data ariko je commander burya urazi gusenga wala asenga rimwe mu ndwi asenga yatubeshe ngo arase commander urasi asenga rimwe urumva c'est-à-dire dimanche ariko imisi yose mvuye ngaha ndashima Uwiteka ikirenge sikia commander acha tudanganye vuga shima data ikirenge ca mbere ikibe icawe ica kabiri ikibe icanje ica gatatu kibe c'abamarayika barinzi bampagatire bandinde aho ngiye hose aho ngarukira hose nibyo ngiye mu byose ndaguma ndagushima umwanya ku mwanya kuko numpa umwuka wo guhemuka arabagura muri za oxygene za bomereke zaki ndasenze walahi ariko waruvuze ati ndabivuge byose bivuge bro ndashanda mubaze ukuntu wari warasenze none oya nturi muri competition gusenga sivyo nambaye ikingaragaza ko ndumusenze ibi reka banaga ibi ikingaragaza ko nazi ishapure reka kuba wambaye ishapure canke umusaraba siko bisigura kusenga ibikorwa by'umuntu n'umutima w'umuntu mu mizirimo nawe usanga haye hari ko ikashe sikashe man ivyo utavuga oya rero ona ukwemera kwiwawe nukwemera kwiwanje nukuyu kuri different metu tusenga data twese mu ijuru ntutsi rero umwisilamu n'umukatolika n'umukristo ngaho ko uzo gusa ivy'Imana tubebera Imana tubireke ivyafilm tubireke kamanda kabisa ya comedy kamanda urasi kamanda yagitwa muri 2020 ubu babitwa Kurben Mayeri uva ubure kamanda ntari yes uri kuri kwirikirana Mijo Talent TV wavyumvise kamanda ryari rya 2020 ni Kurben Mayeri brother akazina ka bie wala akazina ka bon Mayeri uravyumva apana Kurbone Kurben Mayeri brother respect kwanza sasa a big bro vipi sasa big bro safi tu turashima kabisa mwaka mushasha watu kwese bro sasa kamanda atubwiye ati je no mwaka wa 2020 ebana we gonna be fire ku ruhande rwawe mbega mwaka wa 2020 wagenze neza amafilme ndazi muyabona ku Hero TV za Mario urugo ni nyinshi ma episode ni menshi ama comedy ni menshi ndibaza benshi ngoma bambona ngoma ndi kumwe na mutama wanje komanda Mayeli niwe yamvya ego yavuze ko azogira mariage muri 2020 nje yampamagariye kugira ati biganirireko
urasikia kamanda uzobimenya vuba murabimenya tu filme uno mwaka wa 2020 ari urugo nurugo rega nurugo rwa vrai kandi muzoyibona mutama vuba nurugo irikira ca ku ihuriro TV nukuri mugire subscribe kandi ni filme iryoshe yigisha kamanda aza abagore babandi kama bazokwica wewe je nari papa Jojo yego so haraga sketch nabonye kamanda walahi bagutekera mwishagoshi kugira bagusora urupangu ntibakuvune ndaki yego vraiment kaya reka bya bintu dukina bimwe bibavyo yego bibavyo gusa kandi abari inyigisho nuzobona umuntu ati ni ka kamande aje muhira yo kunundera n'urugo ahubwo gusa je bubetu gusa ndo mwana mwiza je sinonora kandi sinibogera umurima w'umugenzi nawe ushaka gusanga bijya ikintu bikora not gusa bavuga ati umuntu ibintu akina biba bimurimo niyo mpamvu yitazira amayeri akunda kucira umugani ngo gucunga umurima w'umugenzi ngo uhagararamwo musheri wa kamana urasikia witegure reka guteranya ibiharuro n'indome nibikunda yavuze ati mu gucunga umurima uhagarara rega umvise ari Gustave Mizera bikubwiye ari Asikurubendi Mayeri oya sije nabikubwiye nuya unyarashaka kubivuga abyitira je me gusa biri muri we mu mutima Imana yaturemye kubiri gutandukanye sinzi imigambi yawe nawe ntuzi ci wanje je ndashaka kuba nkukamije kukugirira nabi me we ntunabimenye none kwashaka Imana dushije kumenya ikiri mu muntu uyu unyiyamenye ega ari abantu berekwa hari abantu berekwa imborerwa nyiyi sha yo ma uzagatazi no gusenga nukuri bantu ndananura so urashaka kubupfuka mu muryango w'abakatolika me utazi no gusoma ishapele dusomesha ishapure atazi kuyisha ntunjye ugwara njye mu buzima je sinze kubera ugasanga yambaye tasubiri avuka mu muryango w'abisilamu atazi no gusoma inoze nukuri jewe uraringirira nawe yesa je ndabona ngo mbasenge yigishwa nyereka dawa tweso mwicu none biriga aje ngiri mu mutwe yo ziriko jana nageze kusangira mu muryango w'abakatolika me gusa ndanyurwa n'ijambo ry'Imana ndabatizwa mu mazi menshi kuko n'umubatizo nirondereye me tu gusa ishapele ndayizi muhira twakubitirwa arya ku mugoroba mwirozari ewana nkakunkumu namyereke dawa twese mu ijuru namwaramutse Maria ico cyonyene acha tujya bitanu bunye shire nga ayira ndashi ubunye dawa watwese ni Yesu ku moto bambara ivyo batazi rero ari umunsi umwe rero je nzokora ikiganiro ndayikwereke vrai none yakarabinyereka no yatweretse ibitari ivyo umviriza ari karatatonesha nitubaye muri bya bikazino by'ibiganiro cerekeye komedi sirona ni ibintu busanzwe ariko Imana mu bihebera Imana byakese mu bihe Kaisari natanze impanuro ntuzoze muambara ikintu utazi wotuma basi ukagenda nk'igipagano kumbagara mu rusengero basi kuko n'Imana iramenya cyane ntugende c'est vrai tureke blague je ndubaha kwambara ikintu ntame nukuri ica kwangu canye kwangu Mungu ndo mushahidi saa tubana yes ndibaza wavyumvise ugati icyaha tukiri ngaho nyene brother ni kiye kintu kundira kamanda yari karakina yari imbere ya kamera ari karacting bro ya kamanda c'est vrai n'umugenzi wanje kandi ke kirakunda gukinana cyo ugasanga ntarimo muri role ndi hafi yabo ni watwenza abantu c'est vrai ni nkuko iyo two turashootinga usanga nk'abantu nk'igihumbi
bako barashengerera kubera komanda yani nico ndamukundira turaganira byinshi turahanurana kuma tuganira byinshi ni umuvandimwe wanje kandi imyaka myinshi gose yego Bega talent ya Kamanda cyangwa se impano ya Kamanda idasanzwe novuga yuko reka je ndete kwidasanzwe kuko impano igutunze novuga yuko aba ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo impano itunga umuntu benshi baragira impano ariko ugasanga zibafiriye kubusa ariko impano ya Kamanda ndibaza waramumenye twaramumenye twese bega impano ya Kamanda ni kihe kintu yakwigishije ni kihe kintu wakuye ku impano ya Kamanda ni byinshi ni nkuko nubwo nubashase kudebukirwa nambwa ati Freddy wewe twavanye ni kure twarakinanye kuva kera gose pambana urumva impano yiwe ashaka kuyinyinjizamo kandi nanje ndabona kumengo Mungu ndo mbere Mungu ndo muweza yote kandi byose bikora Imana ego ndakandi ndamushimira gose kwani umuvandimwe wanje kandi ampanura byinshi akambwira byinshi kandi turahanurana uzosangira n'umugore ndaki oya icyo yibagiye no kunshimira icyo yibagiye no kunshimira tureke blague turi serious nije namwigishije gutamba igitega nukuri umuhungu ukumubona ntiyarazi gutamba ari kigonde mu bisa onondode kandi nabishimire ora nk'umuntu mugufa akaca yigisha umuntu muremure nk'uyu tureke blague navuga hariho yaho namwigisha no twari turi kumwe kwanza mugabo ndabivuge tu kandi siwe gusa yabwiye Jojo ewe ati muhaguruse Freddy mutambisha twari twagiye gukina na Kachameni Gitega kuri stage ne kungoma bare Jojo arampagurusa naguma ninywera gusa icupa gutamba ndabibona umengo wapi Jojo arampagurusa ari jambere c'est vrai metu ndahaguruka ndatamba bavuga ati Imana ishimwe Fred aratambye Jojo arankatikisha ariko igitekerezo ngo cyavuye kwa Kamanda igitekerezo yapfuye muri Jojo nukuri baramutambishije n'ikintu cy'amasabiri nukuri yaratambye gusa irabira metu gusa ubwoba baramuba aje ikintu cica umuntu n'ubwoba ni kumenyera ibintu umuntu arafise ukuntu umuntu abasanga yakuze n'ibintu aba yakuriyemwo yumva nyene umugenzi kandi akabigukuramwo akagushira mu bindi niyo mpamvu abagenzi nyene bamari banyakubahwa nyene nk'umuvandimwe wanje Komanda yes kabisa ndibaza bamaze kuvyumva impano idasanzwe yuko igenda ifasha benshi ndibaza comedy za Kamanda cyangwa se amafilm agiye kuzaraza amakolabo ndibaze ko azokwigisha yakubwiye ati 2020 ni fire mu Ihuriro TV akubwiye ati kora subscribe kuri Ihuriro TV ariko ntibagire no kuri Mijo Talent TV kugira ngo uzurabe imiriro igiye kwa commentaire batibagira mwa mushira kuri Ihuriro TV ati awana Bwana Mayeri Kurben ati twavuye kuri Mijo TV turaje kuraba kwihuriro kuraba bya bintu watubarira kandi rero commentaire muce muyishirako kandi nukuri mufashije Imana kuko Imana nifasha kuko ufashije umwana w'Imana uzobufashije Imana kuko nagenda umwana w'Imana twaremeye mu shusho y'Imana gusa dukundana n'ukuri ubonye link ya Ihuriro kweri ewana partage nawe natamame gubufise kubita kuri stati ego urukundo ubumwe bikogwa tukaba shira hamwe Big bro, thank you so much. Kanda bashimire kubona mwaduhaye time kubona mwemeye kuyaga anabakunzi ba Mijo Talent TV. Ndabwira ati big up sana imigisha myinshi muri 2020 izobabere amahigwe n'imigisha muronke mu bintu byinshi. Merci sana murakoze cyane asante sana very good thanks once mnena Mungu awabariki sana kabisa kwa kazi yenu mukomeza ibirenge mutigita nuko gusa manura na manageri wanyu nuko abahamaera y'amabajaje mugaca mutigitugwa mukakubitirege mukatera irege kuva mukaza
mukaza mutunukira amayasho. Yes yo, unasikia kamanda. Navyo navuze. Yes yo. Mukaza mutunukira amayasho. kandi ntibyumvikanye Reka Nivyumvikana. ntibyumvikanye yavuze bukebuke Yavuze bukebuke. Umva ariko ndazi ko wavyumvise. Uri ku baga nibibaraguza ntacyo bumvise. Gusa murakoze cyane kuba mudukurikiranye. Imana ibahezagire ibane namwe mu byanyu no mu banyu. Mugira akazi keza batarakaronka vuba murakaronka. Uyu n'umwaka w'umugisha, umwaka wo kwishurwa, umwaka wo gutera imbere. Nukuri amen tuzoba dusubira n'agahwane dusubirira hehe kwihuriro TV. Kamanda sikia je ndashaka dukore guce mu gusozera ndashaka duhumirize udusengere imigisha izotubeko muri 2020 duhumirize twese udusengere kandi biriseriye utwifurize cameraman uturabe fresh twende. Data buja data wera kibirenge kizima turaje imbere yawe nk'abana bawe ba Ihuriro TV na Mijo Talent TV. Turaje imbere yawe dusaba umugisha utagabanije kuri wewe sumba byose kibirenge kizima. Eka data wera turabanyabyaha turabana bawe eka naho turabanyabyaha turafukamye imbere yawe dusaba imbabazi. Umwaka twagubabajemwo ujya mwaka umwaka utatubereye neza ariko watuhaye undi umwaka mushasha, umwaka w'umugisha, umwaka w'ibikorwa, umwaka kubari barabuza akazi bagiye kwishurwa, ku mwaka abo bitagenda neza mu ishure bigiye kugenda neza, n'umwaka wo kuguhimbaza. Eka turaje imbere ya tugushima n'abari kuko baradukurikirana cyane barakurikiranira ishengesho nabo nyene bo kuri Mijo Talent TV cyangwa Ihuriro TV cyangwa amarezo sosiyo yose i Burundi y'Ikagera. Ubahezagiza nk'ibyo nsaba nabo nivyo bagusaba cyangwa bagasaba ibirengerejeho. Ubumvire nabo kuko harabiyemeje ko bazotanga ishimwe n'uwabaha ico bagusabye mu mwaka. Nabo bazibuki kugushima bashime izina ryawe nishimwe ryawe n'ibitangazo uzoba wabishuye. Eka data wera uhezagire buri umwe wese ahari hose cyangwa arakurikirana rino shengesho, ari mu bitaro bitandukanye, ari mu busho butandukanye, ari mu magorwa atandukanye. Eka data wera ni umwaka wo gukiza amagwara, ni umwaka wo kubohora abarenganijwe. Eka ni umwaka wo gukemurira ibyari byarakemutse. Mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye ko uyu mwaka wa 2020 ugiye gukora amateka ku Ihuriro TV, kuri Mijo Talent TV, eka no ku yandi marezo sosiyo. Mu izina ryawe ryera amen. Yes kamanda big up sana ebana big up sana. Asante sana. Yes kanda gushimiye kubona waduhaye time kubona mye kuyaga n'abakunzi ba Mijo Talent TV. Nabwiye ati salute big bro. Uiteka bazigama. We gonna be fire. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV, reka ndagushimire walavye iyi interview. Ntibagire gukora subscribe kuri Ihuriro TV, ntibagire gukora subscribe kuri Mijo Talent TV. Wowe wabikoze kazabwira ati big up sana, wowe tarabikora bikore right now. Ndabwira ati umwaka wa 2020 ndakwifurije amahigwe menshi n'imigisha myinshi. We love you so much. Yari Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. We love